Thutha wa mĩario ĩno ya president agĩatha aciari gũtwara ciana ciao thukuru gũtekũmakania kana mena bithi kana uniform. Wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Dan Rang'at araihũirwo nĩ gĩkeno na kũroka thukuru-inĩ wa Sinoit ũrĩa aretetwo, no acoka kũhũndũrwo. Gĩtũmi kĩnene nĩ atĩ ndauma na uniform ya thukuru ũyũ mwerũ. Tuliambiwa muende muvae sweater na jacket yenye ile ni kama ya iko ya Simote, na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani. Alisema muende kama hata muna uniform because hakuna pesa yenye imeingia sahi. Ani mukae paka mpate pesa ndio mununuliwe vitu. Ikinya thutha wa rĩngĩ rĩkĩoneka gũcarĩkia mĩto ya Dan ya kũnyotora nyota wake wa gĩthomo. Fees nadaiwa 11,000 kwa shule ya Simote, na hatuna hata kitu kidogo ya kulipia. Ya president alisema waende hata na uniform yoyote. Kwa kazi mimi nafanya ni ile kazi ya kibarua kidogo kidogo, napata pesa kidogo. Kuraya na Bomet. Harrison Yeri ohire thabarĩ ya makĩria ma kilomita 800 kuma Malindi nginyagia thukuru wa airĩtu wa Karĩma Ndũnyũ Njerũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gũkũ agũrĩire mũirĩtu wake indo iria ciothe irabatarĩkanaga. No thutha wa kwaga bithi ahingĩrĩrio nja wa thukuru na kwĩrwo no nginya ambe arĩhe bithi ĩno. No thutha wa county commissioner wa Nyandarua Abdirasak Jardesa kũingĩrĩra, nĩrĩo Harrison na mũirĩtu wake metĩkĩririo kũingĩra. Nikaonana na deputy hapo, akaniambia hataki kusikia hiyo maneno, hata nikiwahi ongea nirudi na mtoto mpaka hiyo Monday ama hiyo pesa itakapo reflect, ama nilipe 27,000 cash sahi ya school fees ndio mtoto achukuliwe. Maya mahanĩkĩte o rĩrĩ na warutani anene a mathukuru ma senior kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga marakaya kumana na ũkunderu wa namba ya ciana makĩria mathukuru-inĩ ma kũinũka. Challenge again kwa wazazi wetu, watoto wameenda wapi? Singeletewa watoto wa senior school. Tito nirare kia thukuru na imwe igathie oroko after completion, which is very very sad. Bring your children here and I know they are going to get good courses. Ametupatiana classes lakini wazazi hawaleti watoto hapa. Tukwenda ciana ciakora ihushi twekagene cio iraite. Mwerekera wa president urari muhuthu kugwetwo na kanua. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money. No gukinyanĩrio mathukuru-inĩ nĩ ũndũ thikũ ĩmwe thutha ũcio wonekete kũringa ihiga. Leo kila mtu akue ameenda shule. Mimi sijaenda bado, nashindwa hata natatoa wapi fare. Sina fare, sijui hata shule yenyewe pali iko. So naomba yeyote aingilie kati aweze kunisaidia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, yetagwo Gĩtonga wa Wambũi.